nakwheramo businje nakwheramo itungo nakwheramo ibyo rukwetenga nakwheramo ruzaro gumusiriza munywani wanje. Okay, kigambo kesara akandi twakitangira tuciye kwasa kito yambe no kutebembera omuntu ekanza zone zirugeno kuteka mukono week eno kutandikana karo keno ekiya balaza okaboro yoro amasiko gakakuhwa ukagambo tirera hati indandikire nka rero kino bundakitandika ninkimaranta amasiko gakuhwa ngo muntu akandi osero bundi no urasobora kwa no kisoborora okerarikira no giro wa kigambera baitu mnyano wange ni kugumia ngo amazima genyini gitiniyo muheru ya buri kimu tiniyo mariro ya buri kimu yongera mu amani akandi amani ine gongera muno mwe kwasa kakuba mwe kwasa aho amasiko nagagara akandi byawo byona nibisobora kwa nibigenda kurungi ngoko rukuba obumusabire rundi omukwasize nibiterekera urusozi narwihaho ibale narikuihaho kandi ubumeze nibugena mu maiso kurungi hataronomu rusobora kuba nakutera mukono nabwe kitosemereye kwa noyeho amasiko umukayire kanu omburi kimwe cyo rukuba nokora ubundi osokorora akayire kariha nambero rukiye tagera akayire woro ubundi karabaho wayeho amasiko asemerire kuba noguma nomwe kwasa bukire bwizire ebyawo bugende kurungi. And indeed imbabaze tiziri kubasa kwaho kandi amazimagaro kuzakubeza tari imbabazi nangwe dacikano basa obutagirenzya beno mundisha abanyambabazi ahabo kubabo bari yagererwa imbabazi bweno rangana kugerera imbabazi awe cyo takubasa kuzigera deni ukagumza munogerwa imbabazi cyo kwanje cyo rukwakira shoma Matayo ishura ya 5 amushororongo ugwa mukaga aho naho rije kushanga uko yine kubaniwe nofayo kubasa kugera batahi bawe imbabazi naimangu tugumire abamwe batusomwize abamwe batworo murisho abandi batumanyira abandi batworeka ngo urahanga tarose by'imbabazi byo twakwenda kubicenga bitamuherwa izoba bagira ngo aba bargumisiriza nibo bareba imbabazi za ruhanga nibo barijunwa nibo barihendera binamagara agataho so takaruho koraje ahabwo kuba nyese yawe netekwa kuhendere bire nunja kubecho rukubiba ncecho rukugesha nimba kirogondo murundi on program ya Sisiimuka kandi rukwe twatandika tidakika nindaza 19 ize no mshayiti yo kubanza twine umwami Gideon Senyomo aryo mefield ija kwana turetera akashonshore cyako akomurimo gwanje aha kubaye nabakozi abatuganiro kwa kutwaze bintu niwo ko kikabasa kutera kahi obasa okugira ekiwa yitandikira ninge cyo turanogaya umanyangu nikora deno basa kucejumbira mu batandike no busente buce kandi bagumiza abantu babaje bashomisa abana bagure banje bakore ibintu bitari umwe na bimwe so don't just sit there and watch things just go on niba basa okwejumbira mu nshonganizo zumwe obase kugira cyo wakiza ahamagara gawe otungena nyinshi akarira hakiri aho kwenda twegitaho aha mukutuyita in case you want to leave home nonda kurga aha TV yawe nabasa tushanga aha Facebook ogona mukutwita go kubanza nibatweta TV West nehinda basa kushonda ho akagambaho like ija kwano tugenda kimwe buterevu ahituri kandi hashtag itabwa program eji ne Sisiimuka @TV West Eugene yo X handle yitu naho nabasa kutushanga yo kandi YouTube TV West nehinda naho turiyo tutekami inkete ija twegiteho tutambure niwe mpaka abana bita bakiri mu examinations we still wish you the best ahabwa zoba agumure n'umutambura day by day okujanga mu examination zezi ntubahayo mikono yarahanga aba baso kubataho mwoyo murunje ariko basagumana bishye mwashomere muhiceje murgaha revo muzo mundijo mutine mukweyanga mutine mukwekanasha mutine mu okwejuma ruhanga imbera ni yejo omwami lake Kasangaki ndongera no kubantu ngondeza ibirungi abolekerize kubana bakora nka P7 na yeriyo nija ari senior mukaga na yeriyo nija inywe nantu bagondeze birunga hakire bano batandikira unoma yabigezo bintu birifane ubuko takabitandikira pressure neso kubera inyingi bari tukubutandikaho
ukakora opepemu ukakora ibiri hati aho manyira overused kandi pressure egyo ekeha na muno mukaire nkako nukuo usobora kubana utambuza kurunge ruko bisigaire tuine emboze egyo twetaga kuletera kandi ngo kutuguma tuterera uzeje mu musigazo wagenzera katonde ibintu byinshi akoreka ngwisha kafata kiriho kano yamusigira ubusika ho muri kajanso uko yayorekensi yona yazana umurandizi yahindura ibyapa buri kimwe cyo na yakikora awisha hatari mpako bizire bakajumbura abibyo mateka bakabitahamo bakareba kubine kwamba gonjore nshongeze nareba umuguru sari kuriziga rukuragara umutabana ari kumusiya hari yeco arikoreka ngutine chaine amajgo pangisa gona no watire na rondo busento mu majwago yo namherwiza tarabyo kwenda bari kubitahamo okubasagara embero mu nteko katurebe storage twategereze Gideon Senyo kuzula ekitufe ekiri mu kulabu abatuuze b'Ennalugala Mawuggulu mu tawuni kanso Kajansi mu Wakiso district be bawuniikiridde omuvubuka Sempija Frank Abirimuye bwe yabika kitaawe ng'akyali mulamu n'ekigendererwa ky'okwezza emmali ye yonna. Emyaka gibadde giweze nga amatiza abantu nti kitaawe yafa nti ye yamusikira nga yakozesa n'olukujjukujju okugenda mulanzi n'akyusa n'ebyapa byonna okubijja mu mannya ga kitaawe Desiderio Katongole n'abizza mugagge aga Sempija Frank Abirimuye. Omulenzi ono yakwata ebyapa byonna n'abifonje nga n'abizza mu mannya ge. Olwalira Diswe Kajansi Patrick Mubiru atuuseeko mu maka gano ng'asoose kulambula ttaka eryatundibwa lyonna amaka n'ebijja n'oluvannyuma n'akuba olukiiko olujjumbiddwa abatuuze. Bwe bategeeza nti azooka kasoba Muzeeyi Katongole w'emyaka 86 yafa era nti mutabani we Sempija yamusikira. Okuzuula ekituufu ekiri ku kulaabu omuntu omukisa okwogera nga Teddy Nabakooza muwala wa Katongole Sempija nti yezze enju z'abapangisa nga waka Muzeeyi Katongole abadde talina na kyakulya nga Muzeeyi Ssekidde mu Ndeeba nti yeeyambye okutuusa ensonga zino mu b'obuyinza. Batunze ebintu okuvira ddala emabega yonna esente tezirabikako. Ngenzo w'amadaffini ogenda okuvaayo nga newaka wennyini maama we mugalamiza nawo batunzeewo. Taata tusaba obuyambi Muzeeyi ono agenda okuwummula ng'alya kamere omuntu yakola ebintu bye ne mugulisa obunga bwa muwogo. Bano balumiriza Sempija nti abaleetera obukadde 5 bave mu nsonga zino bwe bazigaana ne bafuna amasimu agabatiisatiisa okubatuusaako obulabe. Era ebyapa yabijja mu nju mu kitanda ne babba endagaano n'ebyapa n'endagamuntu ya kitaffe kwekutundiddwa buli kimu kyonna. Abaagula bategeeza nti bo olwakebera mulanzi ng'amannya gye gali ne basula nga bonna RDC abakunyizza ne bibakalira ku matama. Nadda ku ground kwogerako ne baneiba niba gwe nabuuza nangamba ono ye nanyini awo bwe namala payment era ng'amaze okugula nagenda kweyanjula ng'agenda okubeera omutuuze ku kyalo. Sempija Mukooza akagamba nti kitaawe ye yamuwa olukusa okukyusa ebyapa byonna nga Muzeeyi Katongole bw'abuuziddwa oba kituufu amaziga gamuyiseemu n'ategeeza nti akuze kutuukaawo nga tatundanga ku kintu kye n'ekimu era tamuwangako olukusa. Kyambeyo mu nsi situndanga kyabiri nimenya okukolera kubanga ennyumba ezo zibaziteekamu omutwe wange ne wali okubanga zigeerawo lwa Muzeeyi wafuwa ate nga lwamu ne bannange oba okiraba naye batongwalo kyewuunyisa nnyo okuba nti ate sente ezaffe bennyini ate zibeeyambisa okumuwanisa. RDC ayongedde okukunya Sempija ne Bamanerenda be yakwasa enju za Muzeeyi Katongole okuzisolooza era afundikidde azibagobyeko n'aziddiza Katongole okuzeesolooleza. Ekizimbe kigende mu mikono gya Muzeeyi kikole ki? Agamba teri agenda kutwala kintu kya Muzeeyi Katongole kyonna kuba byonna bye baakola bya kifere. Bwe kuba temunnaba kugula ttaka musooke mukole due diligence omanye ali mutuufu w'ettaka lino. Ebigweredde nga Sempija bamutaddeko obunnyogoga n'atwalibwa ab'ebyokwerinda. David Sikayombya yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.
wabihura ensonga nuko zemerire ziti kandi abar kugamba bake rundi abar kwetere nduru ku karulengo nkuru nikibaye sabayingi muna abar kunyigirwayo namuno muna abazaire mekone y'abana tuweza lire benyini okukera bakakora ebintu birikuba nebisana biti nimwendeze cyumuro cyurungi aboko abwanje kogwa kabe narwo magarageje dakikeje jabura kurebe ryanyica kare konka ninyoha ubwo bushoboro zitimbuine akwa ntanyenye namagara kaje mbwenu konka inoboko omwana kurizishe ahamya kere kwingana etyo ukarebizigana ragara mazima no bwaguma magara genseje ngagarya minaro so abonje tatwegara kamut kakore byite bamzeyi bakabiyekora nango myaka yewe batashomere imyaka yewe batinde that exposure babikora byabaho rero twabino bwonko bwogireho abine aho kutora abakwetegereza isoko yo kugenda amasomo kagana gakora sente nebindi uri aho no Rwanda sa muzeyi ngo akasente cyataka kenjoye ngaruka hendera amagaraje numwenda aceza tumuzeyi aho murombo sinje babarebe Gideon twakwakira sebo namusigazo ubwo ninde mburuji yaje kera what's up. Good morning church, morning lake kato azitu uchoke shongora kano za kumanyomo eshongo zinuoha. Makarikemu? Ogwe no mweshongozi w'amani kwa kosa ta mrembo rwambara ni mutame chitinisa ndakusibiza kashosho no gwanje program Sisiimuka TV West Hong kama zina nisenyo Gideon yo mrebi wa TV West on rota katwakire umutwamani akashesha ka msana mningo ari natureba atugambira amazine je bito muri mugwari nakora ni muri muci katumwakira live TV West gambira barebi microphone yawe ashmerwa munonga zina banyeta Albert amazina keza kwa ambassador Albert ingashino baza kunyeta Albert the trumpeter aho mutezi w'emburuji ingashabinje bakwete nzambo muri rwito rwa kare kandi bageta trumpet nzenza rwayitojo aho muri kwantungamo ngo burugo bwanje nashimerwa munonga ko ba TV West omurimogu ogumazire mbwireki omurimogu nagumaramu almost emyaka 12 yes notere mburuji intera mburuji yes orueto karutandiko kai orueto ingashe entarante jesibuko yayo ni katani cyo mwishimero kweta yakasinga che yo muri rwashemo none atanche n'umusinge yo kubanza twatamura cyo so fati ngibari myaka 12 ija naryo nahinyishire kuna university na hato no burya university koga kakantu wake mburuji nibajangwe internet june ngo mazime mwena hata ndicho korera na hati injerezo ho koreba ngo najera nti nguma hari mpaka kandi akantu akakanyambira munonga yes akantaka ata ino akashosho cyaka no keto murumo gwanje twatogese minyeto ba mama bazire bitabariyo kwa hera ngubuzima nci basika utuyo tware bawaza watanza kujya akasinga ati nakanta kuja wakega akanakawo nakanja akantu aka waiza kwega wakagura zingaye akantu aka kariyo mitoro 50 yes kakase yes kakutahiza kata ata kantu aka kine muringo nyinzi kakutasiya aicho kubanza atwine business zikugenderwaho nyingi eyo kubanza no blast band yo kureba yaraba nka speaker kutambara no matching band atejo client ko akwijana ko kumwakira kandi nano umurimo gwayine ni murumoki hatogwe ngo kuretera twa ikirizanga nakasente nazo kushana buri inka nabone speech days afandika okay speech days amashomero mwije mutagire twikiriza nakabeyi ninje na mano ya bahereza muheru ko kutasya ko nikatase kandi kindi ine na surprise
za surprise zone ziba ziri in form of gifting someone wonohereza umuntu eberabo akakantu akanzira kutureba media and to surprising abantu tubaretere berabo ntwereza abamama bite berabo ntwereza abakundwe berabo akakantu akamumeneka kuyamba katuyamba n'ingashite kakuhereza ubweshongoro bwonire reka tugambire umusente ata nyine Sisiimuka Gideon nyine surprise yanje nyenda kugikora previous akampora guno producer wa man no charging akati asigaye charge around manara of course akantu ni money mitwari 10 just praying yes just okuzana konga yes echikumi yes then yabe band yabe marching band here around town town mbarara mbani kwe mitwaro 50 yes izoba ryagenzere ngo kutebereza nicyo cya mande no 20 no kwisi 10 izoba nga surprise bana izo ryagenzere at least notasa zinga izoba nibasa kuri ngo tataize nari ndo estimate mat hato kutasha kwanje akoni kurigera ahabiro bikure bikuwe biro nabi muri aba season yes this surprise season ko kabandi bashango muri season amabaga noraga season amabaga mu kwa gatanu mu kwa kanga atayona niko bari season yembaga nati okataza muza speech days hatika ni season yitera umukiko na kumwe umukiko na hategera na season hapo azo mu surprise cyo tubaziye cyaburi izoba surprise ni bani manyanti abantu burizana bazarwa kandi buriza abantu bazo mu rukundo benda kugistinga abanywandu babo afite cyo kurebera ati buriza bani mbarata listi kugero kunatasi hagasente echikumi bacho turi makesho ngomba ngomba wakivuza sabateka na basobutegereza kanta kagamba katana turiyarichi bazo muteri makesho ngoro kamwe bubiri obutuganira na mnogo gumura wa TV West ata nakohereza kesho ngora kedi katandike n'ubwedi noreba tona turhabwa ruhanga kantandike na kedi umati kwa sakashosho che no mu kwanje turi a high street murembo rambara tino muamina teremburuji komurmo adon turisakesho ngora Ncheche myaka ni yejo ati ekirunjo ekiriyo muri mukeji omumogo ato muri mumogo kingugambaho mwenu yo kurgantandika kikagwefuza muga abo kuba omukutandika kwayo ahubwo buri umuntu wena ino gumisiriza kintu cyarukora akatukoriyega bashobora kurana myaka inamara kandi kutantika kejere na hati na hati nsiriyo ni yega ni nguma ni yega mpora konka adumuru pressure courses ni refresh konka akarunja karungu fast entasa ya bulizoba umuntu wasiba business system tubasa kwingana so mushari inga shawari yo mu office yana hashuka mitwaro 30 mwezi bashanga nanye ni mu out competing bashanga nanye ni mudabuza muka kashatu ukweze cyakindi kwaza kwana yo nuzanga ni mudabuzamu etsa kabiri akakanto akanyombitsera university kizana kanyama munonga abamuntu bashanga ari nko mwana wishomero na teresumu mukade yende bitose mukade yende apipu atezo nyoma nitakubiha abazire kagira nta ndebindekere ati cyo cyindebere atiristo no funaho akasabuni funaho mwenda ko gujwara no muzire takangura mwenda kuyemfika university yes ate cyo cyirunge kibirumu kandi kindi nitera social capital kumanya abantu kandi nyombe nza kuyagayisa ibintu kebe mirimo keji leta kumanya abantu kandi kutera hortindo kugira hiwa hikombire bwo misho yes chantu gama university na mnogo muri wa TV nasa kwa nakureba atakwetegereza no shaka yo ngo Bishop Sat University ni nkora kosa iba kweta BIT n'ingashi Bachelor of Science in Information and Technology yo mwaka wa kashatu abaza rahanga na ni graduate yes okay ubu twija kendera twaza kumba cyeshongo kimwe na mnogo gwo mnyeta aputeka teka kubasika umuhabure
umuheze inamba y'isimu akushanga kwegese ebintu nk'ebyo hata abakundwa nimwereka ndakamba yakanya uko nabanza na kedini hata ni abakundwa kamba yakanya kare kakatandi okay awakire kasho inamba y'isimu na mrongo mureba kwenda kutereza mirimo kwenda kwegesa naro wayi no musigazi naenda kumwegesa amaheze inamba y'isimu ubutukusibira abarebe enamba y'isimu izo mushanju chenda nemwe mukaga 00 ashatumina ajali na WhatsApp 0 mushanju chenda nemwe mukaga 00 ashatumina inga Airtel 0 mushanju 5 chinana na mwenda anana mnana 5 kana kwenda kwega cyangwa kakoba kasigenze ni location ya address ngashwate namba zesimezo noshanga ho nkora byona uko basika obakesho utukusira no kumwe cyane lake amazina nsenye mu gente makesho utukusibura umuntu wamuhura akesho yatankana kariya kaman ekikona kesho kasista chartako no mkono no charta ni ogona legendary kaza kuzarwa na sanga rukwitinga na hati all is gold awakire kangaro studio chache na lake mkuzana program ya simu kana skansenye mo Gideon au mrembo Rambara. Okay, Gideon, very interesting. Nyako kumanza nukansemeza. Nakujo mwana mumpero mutwaro waika kubanje. Aina kamanzi yazwanzi yamu kubanza kawiye kamani muno akandi amazima sime tarante zukubanza sana ziti kuri ruhange za kubaherize abanya-Uganda na muno abana abatwese kanto abasigazi abatarukulera ngaro akandi bakakera bakasobora kwa bayiya kuri abayi bayisaho. Abana kushangamanya ibyeshongoro byabarana na hore cha bread na hore cha chimoroza na hore really that's wonderful. Ntwendeze bironje byo nkomuro rwawe kandi kushobohendereje rahanga gumari umuhwezi wawe. Dakika zatwogireho twaza kuhumura kugarukansa kwa twine papura z'amakuru twino papura rwa the new vision hamwe no papura urwa bucket otaragaho. Nehida nomanya munywani wanje uriya muzeyi bamushangira inobonero bwa mpox aza myaka y'emikureji nayetenga eshara zitu namazima nomanya abantu binda bakwitobwira bwa mpox n'abarwire ba sirimu shukari n'abendi yambi hamwe n'abantu bakora bine ndwara zo bukuru aze birebi mbere ntacukura terenshonga za mpox mbere ntakumanya ngo ziri serious mbwene no kimanyisa ngo umuntu yayi no burire bona ayirukiro mu bariro yego nugoma smart kwetaga kurinda wabo inobonero nkorohere orushija okuterwa mutwe na no kwenda kurukombiri iweza yirwaro jone kuri hiyaho naho utakageze samagaragawo munywano wanje nitwetaga kumanisa bacari bitubona bakerinda manya mpox yo akakoryo kayo no kugitamba bukirikare abeko muzi munonga n'abarkoye bobonero bakageza kwejanjaba ninga bakagumana ibiye buzabuza kumamagara gawe tungo bujanja bimangu mangu kurugo mbashaba batendekirwe kurungi wayihuru tarukurungi okumanye birukiraho terabe kitongore cy'ibyamagara ahanambe gitari yo kushashurira note 8 note note imwe note mukaga ninga shohereza ubutumwa kabusha aha you report aha 85 note ubutumwa nubo kushikibwa habe kitongore cy'ibyamagara n'abatahi babo Leo kandi twagaruka kuruga mukahumuro kayireke mpapura zaitu z'amakuru zimazira kwanza twikana New Vision 12 bukede 10.
omukazi niwaroza omwonyo nawe cyo mwicereze mbeni yanatanga urupapuro nyine urupapuro rwa the new vision ukacemera sina cyakora ya women emancipation byangira aha nawe cyo mwicereze mbeni nyine nakitandika handika ni emancipation kubanza kumpumisha abakazi kugira imigishange y'abashija bine n'abashija bakagira imigishange y'abakazi bine so mwabo kugira ngo abene yabanza akazinda ndaceza tkamperezeho nabagambe wa now it is me first ntegereze cyari Museveni campaigns in Moyo nindeba a great number of people here the congregation was enough really arwaha the new vision abira Moyo of course akireka karuru nkaka presidential candidates betoro rihanga bimujana no gushaka ikiyo cyakatamwe namwe and this time bakuretera president incumbent Museveni abira Moyo yes Raila Odinga ninda bamureta hwaha of course bamsibira rwomagaraga bakumuzika nebindi byona ninda babikuretera mu proprietor rwa the new vision former prime minister ahabwa ihanga erya Kenya ruhango watwire kind of course akirece kukashire ruhanga yamwakira and to me he has done enough wihangariye na nekaye yeshonga bwentari y'umunya Kenya konkana nye charite wa Uganda anye ndukubasa okumumanya daruhwaha ebya Raila Odinga ahana bajiranti first lady allowed teachers for calling off strike abashomesa aba arts na mnonga bakaba tiroka strike abana bakumaka kuzakushomesa ntutera sente kakabandi yo balance equation you know so today abakorinjira of strike kandi minister w'ebyobwegese arikubasima ngo bebare university quiz good bits makare ya nabeta ferwa Makere is number 1 in East Africa. So HR gurnecha hife tingo kubira ichirzane kwa kama jangu Makere is number 1 in East Africa. Then I get also university quiz majangu gulu beats Makere makuru garia gwana na gota gaferwa. Death of 6 high profile murder suspects probed. 3 are linked to Kawesi Kirumira death and Katumba attack. Bariyaha bishoma betegereze urupapura n'urwa the new vision. Noya Omoro voters demand solution to human wildlife conflict. Hariho okutikirizana hagati y'abantu babutosha nana abarukura ebitongore patana ebyenyamishwa nyamishwa zitahira ko kitwe tazitahira bakwata no itenyamishwa mwirindiro ryago ryazo bazimano churra konka zo mwene zitahira abana bitu zubohora amarazi zo mbise zirya you know then yo kuzahatinye wenisha kwendera kahiyo urupapuro rwa the new vision among foundation to build the 15 billion Ugandan shillings cancer patients home bambi okono kubateka ho berwa NRA veteran backs muntu ebyo nebkwatene bya karuru nomwe ahaba babiri supporting mnonga NRA but this time around he's a supporter to General Mugisha muntu na HB che echa anter I mean ebyo kwatena na akaruru omwe nokwendera bityo Mafabi wins over no supporters in Namayingo amafire yabegaruza yabato mu kibine cye byono ine kwano bichenga urupapura rwa the new vision harimo comments zanyu n'amabaraha why NRM will sweep the elections bamweta Muhammad Bagonza nwarumnahereza analysis eji health and beauty what's lowering reveals about your health amagaraga no mane binje bugakwataho umuntu nago no hurawasha becuzi bweno kugona is
also a health issue nabwo ekyo nkabenta kwenda oferwa okuchetegereza iwe ino mutayi wa warugona bambi you there with him, take him to the hospital or her, then obundi akagira okuyakira urupapura n'urwa the new vision okugona n'endwara itahete problem genda chebezi genda bakuragurure genda bagambe niwe. Makerere students graduates to create 300 companies. Raila Odinga accorded 17 gun salute. Obabemba humuzao makaje, Agentura. 4 military honors were conducted in line with his burial. Amakorgarwaha. Ida Odinga, with pain, I accept the will of God. And indeed, no that in the Chokbasa Kwanjaraho, Ogano Maba Kuzarwa na Raila Odinga. Twazambia mzana turukenda rupa pro majang chapter gay hits personal best. Well done, well done, well done. Chapter gay Ferwa Fufa reinstate a traditional league format. Morindwa fans rescue or the UPL Amakugarwaha Uganda Premier League twine kwano Ferwa no rupa rwawe orwa. The new vision Manchester United stand Liverpool. Ingamba yo kachendera ntamisho ahasigara byasigara barekera mbyeferayo bita hasigara ninyenda muncheze ngambe ekipande changu kigambe rwo papuro the new vision ecyo muri kureba aha yari muzavuze mbera umunywani wanje atakantahira. Why investigators picked interest? Security probes the death of 6 murder suspects. Biona birimo jobs and tenders opportunities zona ziriyomu tinkwenda ngo shembe nacho na baninjeza ho kubuza mbera ya Manchester United kujangu mirana takantahira. Hello norwangu mibirizonka utakarfe bize kiro nabali abo abandi batokera bagera gafsa bona batera kimangana bagamba mukwate munywezo musenja katurumba mukwate. It was a common goal last night. Papa Manchester United Arsenal. So God knows better. Okay, Bukedde naye mazire kwenera garamnyinja kaleno bale kuboro no agira Sisiimuka akandi wetongere Bukedde omububuka akwanyo muwala na musaddaka ohuli new headline enyakuli ahabukedde yetu jakara police emunywezeza ngulwa mukuletira amaiso wena gamugundukire akande hansongezo ndizo zimu amekuzabuzo isiki kandi akamara akamuyiha ombomezi wensi soma oyetegereze Bukedde inchakara hati ebyabadde mu kuzika Raila Odinga bamukuletire kandi mukyara w'umugenzi nawaleho n'abana be family yona n'abantu mu gihugu cy'Akenya okusendekereza baba Raila Odinga amoro embaga y'Jurezawde ne ba rushoke yabadde mawa ngino bakifuletire namuno munini abantu basarasa mugambo Kamiri ekintu kinuwakira hagati so kandi Kamiri akakuoleka akajya inkomugenyi yasoroka na semero na family nabo bamukuletire hano akandi nembera yona ko kwebayire mumbage gini yamu tubakozire nkurato maze ndizo kusunda ubuside ngo ikarire wikizabi 3 nkeka bakora embaga yasura kwa niyo bagikuletire mbukete eyatomuwala enagalabi police emunywezeza nguno batoyasin na mbere chikoro kyaberireho kandi bamwita kubanja nabataka ensonge nkoko bagibazeo soma akande Bukedde oyetegereze police enonyereza kubakoze obulumbaganyi ku Spice Diana Spice Diana kake bamwe mbomezi wens kandi police ensongene mazira connecta ham eserulirize chikatandika kita keja kita kandi nanamberera kimaliriro Museveni ayidde acholi okuyiga akalulu ali kuruhanga omwanya gwa choli kandi juka tuli mu campaigns
eza karuru akabono mwaka 2026 chagulanyi ayolekedde buyoro bamuletire nawe aliyo kerize kirokino balaza no campaigns zo ku resuminga alekerizo mwanyo gwa buyoro okusaba no kwiga akaruru nandala mafabe Nathan subiza abenna mutumba soma itegereze Minister kubiriza kubiyeme kono is the only way to go. Muna NUP Dr. Adam Muga Swift atereddewo na solo obukwakulizo okumulikira ekyomubaka wa South kusoma tegereze kandi mukuru Swift nuwoha bamukuletire mbokedde kiroken Minister alagidde kutaka erikayanirwa Minister Samayanja ansonga izitaka kango kutwalitoliyo tuzirora no mustoreyitire itakuletere yakajjansi so byona birhanu akanoja kusoma byetegereze yomungiryo no TV West this morning past PLE study materials room integrated science English zona bayikuletire kandi soma byetegereze iwe omuzeire ogiburu omwana akandi ayongereho kutegereza ko ensonga lwaki wetaaga enjuki omwanyi na munywe abakuli mu mwani habwaki enjuki nimuzetaaga omonsonga ekyo lwaki fufa epondo sekulije mpya fufa na president mukuru magogo bali balesere enkole enshaka ngo turazana mu mpira gwitu na muno gwa Premier League system ide sera kavuyo no tekana zo Uganda ebizandra abantu bareka kujyamu ebitira bareka kugirora bitu nambere bugwerire president Kalire mekalize enkurato kandi bamalira ensonga igibagirugiro bagamba n'ikikafu Uganda tugaruka system ide mukuru torolo mpira gwitu ngabulikiro home and away and of which abantu bakiramba chubiri bajo kuri chende n'olwa president wa ekitongole ekyo kimu ekyafufa buli munagamba ngo sije bakitinde kubi namani ngo kuba bakalemerawo Vipers yalema kuzana mpira na mbere bwerire ensonga ya malira mazira kuba ndiyo gerwo mbazi yoneri kuri kombizano chakonye aswakide bamukuleti bayongerano bamukugarura fufa epondose wachi yefu kudde kulije mpya byona noja kusoma byetegereze hakwebizanira abantu babatakajja ku mpira bintu bingi factors nyingi zobeire balesero kandi zireterize fufa okuikare akakora nkorato kandi akasaza muri eno ishaka system balesere bagamba twapyayo tuzana kuyo kwitu ogwa buli kiro kutumanyire wetungira bukedde amakora gona galumu ekekeno kwezoke tasiringi 10 geno mu supermarkets genda mu bookshops genda streets geno ba agent ba vision group ono kwetoro lihanga oyetungira upapura ngurumu siringi 10 ruwonka abayiva makura garumu galwasi kande taho buryo wetungira upapura ruwabukedde n'inchakale ekekeno 10 na muwenda ezakara musayito yokubanza program andibajeta simuka webali yoro naitwe TV West tukuza kuoga bwa twaza kumva zakwantu gato n'abajenyi bitu tupena ba group champion kubara chikombwe zakwantu babaretera warwono rwezo urwaha mababi kintu kikabachurunje munonga ukabasa kushanga ya bamuhindire cyo ibindi kumpano no byadeje zakwantu babaretera babashogorere twazumuka humara kuturije nabo mbakire utarga program eji ya Sisiimuka Njo kuleta abana kuri kubanuza kohiriza ibyo kudushimire kuri cucuma ukaba myambere ho gucunca kandi ibire biza blender ziriho no kubaho yangazi blender umukorera ni baceta simu yes
hati ushanga ngo ya mikambi waje nugize gamizi wabaga n'injebirizi ibyo kurya by'ibyunka byakwatine hati we naba nagenda ukukozesa abakazi katwazaga ko mukatwashitama abana kamushango twashitama nabo bakize bibona nureba ibyo kubikora kiri kutwara nabwire bwinshi yego ukwiye wote ari kukikunda kukikora nibwo kiri kutwarira amani menshi unga nindeba kuri kubano enda nko kurabyo mu blender ukora simosi tiji kutwara edukika zirengiri itanu ahumba wabuziga sishatu izuri kumuhaho ni ukanywaho n'ijoro nawe akanywa kumkatia ebyebisa ibyayamba kureba ngo ishagamba yatwara isukari n'amashanyarazi umumpanga yatwara oiro iri kwetenga kubaho umugongo hari amezi hari ishaju hariyo inyombe kamubiri haza ziri umukika cha amino acid nibwo butafari buri kumbeka ibyo nibyo biri gutuma ubwonko bw'umwana bwatandika kumbeka ubutafari gusya nabwo note ko kumuyamba kumwisecho kinyanja kumuhejonko ko dero ukaronda nebyo byo kurya ebye bintu mugajuka tugire ka rosemary ka rosemary wano kamuha ko mu cyayini ngo kare kumukikira mu byo kurya nubano yamba rosemary oil ukuyamba kunywenjebirize ibyo biri kwete umumpanga ukuyamba ubwonko gukora wabine kakakutukumwe washidishobushiro kamunagiramo akakira nohereza iki kirayambe ubwonko kucamuka derijuka nibyo kwari kubona bikora no mugisa kuri ngo amazing go naganywa haza kuri kubona wenda kumanya amiza gashimire kubona unya n'umutamunzani buri muntu we na yazamunzani ikireza ari kuba yine nazigabira 25 atunga bizigashimire kubona burizo atkanja nguti yenye ngaga namwenda atkanja 25 nuza kutunga 2 n'icicuye kandi ikicuka chango nashicenge so kuzwa nkibiri n'icicuye kandi banza ngo 2 liters and a half 2 liters and a half liters burizo ba acho nchukwa ngota okuyaho hati tuyentendera ko ndashika bo batwoyireho niyo nindeba abana aba izinemyaka yo kutunjiramo orukoro nasenga mununga naniswa kweta infections hata hona haba chiruyare ahabwenze nizikwata almost bona ngone season ya infection ono muri yabona abantu mu zero wa isata umwana we akahendere bitamukwasire what causes this wagira yango nasare za nasere zimwe zigamba mutari yete kujya gukwa tubine kunga binyo niyo baza bene yo kwiso rumpavu shanga umadukani ugura yani bitano hati baje ngo bahereza twist teri abo bana babatine base kandi batine ibyo kubasa kubayamba ukurenga immune system yagira amane abo ko nkabo bana kurunda ngo hadisi y'icungwa ijwangire nyamo ubutunguru hamwe n'ishenda azabana tukira kubimeshenda immune system nebe inamane menji ngo kugira ngo obware turukororo no gware tasenyiga abugore batari kushona kunga immune system yishimire kubinamani ngo kubasa kubibinga abukuba abana kuba bari mu cyumuro abasivane bazana ni barya kari acaza ishomero nagaruke nyino ziki ahubwo kuba yatunga ubukoko bwabira tinumuka ubwo mubiri gutaka bikurire abasirikare bo kumurinda kunke kirikora abasirikare ni kikorwa inyombeka mu mubiri zashimire kuba niyo musoya no mu cenyanja kukira munonga kamukene dera kongera kukikuri takarizisto mu kozesebyo ariko semicungwa ninge nanasi ninga mapapari ninge miyembe nkeshande hazijo shande ugikoze utungira imiswari abo bana bantu ndako